ole voin September ni som le pakhat zir top ni kan lo thleng le ta he channel min lo thir sak tu zong te in chung alom thu kan sei le a he ka channel hi le subscribe lo kan mani chuan kongai taka min lo subscribe sak turin karon ngen chawa athai angin Longtai district thu thar tele thil thleng than khat te ron ti ri kan tum zel ton ani voin ni a hian sileng me covid-19 chungchanga Longtai district din mun thar ber kan ngai thanga chu baka chuan voin lama thu thar then khat omte kan ngai tha ho le don ani ole tuna chuan Longtai district chunga covid-19 din mun thar ber hetiang hian lo ngai tha ila Longtai district mi le sa state pon atang lo ho quarantine center le home quarantine a khung than mek zat voin tlai dar nga thleng khan mi somli le pariat anom meka Longtai district a covid-19 positive en ko lai mi panni te chu covid care center a dani in an thu sena din hun vil rang ania ngai to anom lo ani voin khan state pon atang lo ho mi pariat an lo then bel le a medical quarter sa dalu anne heng lo thleng thar te hi Manipur atangin chung kwa member pali ania Kolkata atangin meichhia pakhat West Bengal Bardhaman khwa atangin mipa pakhat Amethi UP atangin mipa pakhat le Darbhanga atangin mipa pakhat ania voinia hian Enkolai center atanga chuatir anom lo thung ani Zoram Medical College ZMC sample thon test tura thon to song hi sangkhat sathum somthum le pathum ania chungta chu result share kim to ania kan puan to thinangin tuna chuan ZMC sample hi thon ngai to lovin Longtai hmuna hian thunet call mangin sample test thei to ani chutiang chuan Longtai thunet manga sample test to hi so tuna hian an om to a chung sample test chu an result ani kati fek ani tin heng baka hian rapid antigen test mangin he Longtai hmuna hian sample samli le pariat endik aloni to bok ani Longtai district chunga hian positive case hi samthum le pakhat mu chua to ania enkol tam to mi sam ni le pakwa an oma enkol lai hi panni an lo mek ani tun din hmuna Longtai district quarantine center a khung san mek te hetiang hian lo ngai thlai la tourist lot a hian mi som anom meka PWD IB a hian mi pali anom mek boka medical quarter sa hian mi som ni le pali tuna hian om a covid care center a hian kan soita kang khan positive mi panni en kol mek anne tin in lama in en kol home quarantine kan tia kha mi pariat tuna hian om meka ti chuan tun tin huna covid-19 sileng mek awanga Longtai district chunga khung ran mek zat hi mi somli le pariat anni ole kan hlau em sipui nen chuan kan cheng ho ani tabera sivei kara kan khosa ani taber mai kan Mizoram din mun an en chuan tu te hiang nge kan veng chunga hri ran ho nanga tu ber hinge min kai tar tu kan kho chunga ron pulut angle nangni chung le kini chung hi sipulut tu bi ka kan tran lo nan kan film khur angai ta hle mai kal phal lo na hmuna kal biak te ti lo tur ti zom lo biak ni te film khur na chang si lo in wong thiang hlim pe lo bi ka tang te hi kan la huat ron dong khop mai milo lul le thunun har biak te awangin kan la kai mai thei van toy wangin kan kai mai thei bok chi ai lovin a hun le mun clear thiam chungin film khur taka machon kan zir alo ngai ta lulul biak le dan poisa lo biak te kan la huat ron hun a thleng anga sikai chung kwa kan thin sik hun alo la thengang si ikai to chuan I film khur lo wang emo nangwa thiam lo wang emo in ngai phal lovin dem tur izong sram mai thei
dem tur isia ani point omzia aum to lawang khohar takin bai vai takin ituar tlokanga ilaina te point anen kol phak don lo che ilodam chuak zo lo ani point tu man andom hlum don lo che khohar takin ithianga irwang taknial point kil tu anei don mi alo ani o chuwang chuan keini Longtlai district mi pui te hi inven ala theilai hian ho inveng ila film khur ila sarkarin he si laka kan himna tura ti tur le ti lo tur aron pon chua song te avai a zom theilo pon ila kan ti thei to enga nge zom kan la em tran ila tang ule he sileng hian Mizoram khopui ber aizol mun kilkhor ber thengin alu chilmek ania keini hi kan him reng donem hriat ani talawani chuwang chuan he sido turle silaka kan him theina turin kan zawai hian ho tran ila tharang kholai chua max vuwa te kutsil uluk te midang lata omte kum upa le naupang pon chua tam lo te puipun na hmuna kal lo te heng song hi hri laka kan himna tura sarkarin kan ti tura atuan ani chumi ti thailo khopa mipiang sual tuma kan om lo hi sarkar thu oila he sileng mek laka hian kan him zel don ani theitu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell na press turin ron ngan che ani Voin Khan Longtlai District Magistrate Longtlai DC Dr. Andrew H. Vanal di kam malak na in Road Protection Squad te chuan National Highway 54 kongpui kama bungrua ta nokte anen fia Road Protection Squad den National Highway 54 kongpui anen dikma hian Longtlai DC office chambara DC Dr. Andrew H. Vanal di ka hovin meeting an nei masa he huna hian DC chuan National Highway 54 kongpui kama bungrua le motor chia da nokte then fai ani tur thu order ti chua ani to thu soin kan zawaya ta na thatur ani awangin tu ma du sakbik nei arem lo thu le thataka sil hriat an ni nuwa thuoi lo te chu dan anga hrem na pek zel an ni tur thu a soilanga sumastana private motor da ani thin chu tha ati lo thu soin motor indin thu angai awangin na sataka kongpui ati chep thu le angai mo thu soilangin heng te hian malak na atana chinchia bik ni sela du thu team member te hena hian a seibok Road Protection Squad te hian Longtlai AOC veng atanga sia halam ko chua 71 RCC camp theng Voin Khan anen fia kongpui ti chep zonga in sakna bungrua da nokte tuiluan korno phui zonga lungle rora da le kongpui ti chep zonga lir thei da te en fein heng anen ti khom chunga veng panga AOC Longtlai 3 bazar San Mari veng le college veng huam chung thewa hian hetianga kongpui kama bungrua chop nok le lir thei da le in sakna bungrua da te hi muturom nol maya bungrua da tu ta chu an bungrua te ni sari chunga lo seng hoi vek tura ti na order copy an te veka ni sari nuan en dikle tur thu le an bungrua te an lo seng hoi lo ani chuan da nanga an chunga action lak ani tur thu an sil zel bok ani Voinia Protection Squad fe chuak te hi team leader pukel limpuya sub deputy commissioner chuan hovin team member panga tenen an thok chuak ani District Hospital Longtlai Thunet Laboratory hon thar chu nimin khan Longtlai borsap Dr. Andrew H. Vanal di ka chuan to in na en fia borsap PSDO sadar puvilar watliana le central wele khoi tu ten an troi om boka District Medical Superintendent Dr. Zothan Pari chak chuak chuan lodong songin laboratory sample test an kalpui dan le achunga khol om sang na tho dan te alo hil fia borsap chuan district dang laboratory nena khai khin po chuanom tak tur an bo sai theile Mizoram district sang zinga mangma sapol an ni thei chu District Hospital athunei tu te in pek na le thorim na ra ani ti soin lompuina alhan rualin lom thu asil ngala
COVID-19 sikai le kai lo en fia tura mun danga thon ngai to lo tur chu district tan thil lo mom le chin sia tak ani thu so in COVID-19 kian nuwa po tunet call chu natna dang en nan alam han thei le zel tur chu district tan khisel na ko ma son na mel lungpui mo tak ani tin lom thu asai bok ani district hospital a tunet laboratory hi OPD building noi bera bun ni in COVID-19 test na him tok tura ro man le bo sai ania man ani ma in mithiam te endik na pal tlang vakin a indek tu te pon mun danga laboratory tam tak aya tha anti jok thu an soi nge ani test kalpui dan po COVID-19 laka him tura film khurna dan sang som chunga kalpui tura ro man ani district hospital longtlaya tunet call hi September ni sari tunkar thotan ni khan district hospital a tunet call hi September ni sari tunkar thotan ni khan COVID-19 endik nan mantran ania tun thang hian sample som endik ani to endik to chin hi result ale negative fek ani